Muduba uyu ndi wa vhathu vhane vha khou endela vhupo ho fhambanaho hu tshi katelwa na kha mashango maledzani u tou fana na Mozambique na Eswatini. Avho vhe vha wanala moḓoro yavho i songo lugela u vha badani dzo mbo ḓi iswa tsimbi. Vundu la Mpumalanga ndi ḽiṅwe ḽa mavundu o vhigaho mpfu dza badani dza Tshivhalo kha ano maḓuvha a holiday. Ho no dovha vhathu vha ḓana na 10 vunduni la Mpumalanga vha tshi vhambedzwa na 18 vha mahola nga tshenetshi tshifhinga. We are not doing well as Mpumalanga. We are at 110 this year from 1st of December up to now, as compared to last year where we were at 87. And we want to say we are not happy as a province. That's why you see us in this roadblock. Vaofisiri vha mulayo vha ri vho vhea ito magondoni oṱhe vha khou itela khuwelelo vhareili uri vha tevhedze milayo yoṱhe ya badani. Since 1st of December, we have impounded 1,300 vehicles already. Obviously, it's a high number, but we are looking to increase it even further. Vhareili vha pfala vha tshi khou ṱanganedza mafulo aya a tsira khombo dzi badani. We have all the officers of the law here making sure that we travel safe. And the road is so clear because the officers and officials, they are here ensuring that everything is in order. Tremendous job, like I said. They're asking everybody for just routine checks, and everything's going smoothly for us. Voṱhe vhashumisi vha bada u tshi katelwa na vhaendanga nayo vha khou itelwa khuwelelo ya u vha na vhusedzisi afha magondoni.